Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum tuğanlar. Bugün daha bir seriyozny at. Ulaqtın atı. Esi bu жақта turadi. Qanday şaka, жақсыбы? Sizsizmi? Görünbey kettiniz. Bu qanday at aka? Bu atın Qashqatda Altın akanın atının balası. Merbi? Merdin atının balası. Qashqattın balası. Yaşına gelsek yaşı жаңасы жазга 2 болады. 21-yil Bu jana toy quyruqqa barat ekan da ошондо. O'sha 20-ga baradi. At suv elek. Endi dekabrdan beri bag'da turadi. Yaşı ne oldu? Yaşı жаңасы 4 yaş ha? 4 yaş. Tuğanlar. Enesi mындай карабайыр, ошон үчүн мындай чоң болгон эмес да. Boyu qancha chiqadi hozir? Enesi ошо сур коён деп не кылган, эми карабайырда сур коён деле. Кыргыз жылкы. Boyu где-то 1.56-1.57 чыгат. Азыр turuşu. Ulağı tamay dediniz. Улагына жооп, баз ураты менен. Анан çoğun adam salabı, yaş bala salabı Birдей барат. Birдей barат. Аралашып катты аралайт. Туганда бул негизиле Altın akanын үйүрүнөн чыкканбы? Altın akanın үйүрүнөн чыккан ошо Altın akanын үйүрүнөн. Qashqаттын баласы. Менде да бирөө бар эле, Qashqасы бар эле, мен аны сатып жүргөндөн. Ал чоңураак эле. Анын энеси чоңураак болду. Жакындан дагы тартайын. Кабагы тугандар. Мойну, көкүрөгү, буттары. Чүтөп коюң деле. Албашты. Буттары таза экен. Bu kolgo qanday? Kolgo qarog'i jo'q, üstüne chiqib olg'acha. Üstüne chiqqandan keyin öneri kuch, o'ta kurchadi. Zardasi 1000. 1000 ha? Kolgo qarog'i jo'q, jetelesang sudirib, qanday qilmaydi. Yash boladilar qarayveradi. İşte kılıkları jo'q. Hazır attı bolgonu suv ichish kerak, chavish kerak. Attı bolgonu suv ichish kerak, chavish kerak. Endi suvsi kellik, men o'zim 2 malda binib o'tam, atçı. Qancha kundan beri binib o'tasiz? 1 ay bo'layın deb qoldim. Ot почти dekabrdan beri shu jem joylar turadi. Ana bu Saratanda shu 9 kilodan jem berib boqdi. Oho, 9 kilogram. Mına tuğanlar, emi atты janından gelip görsöңөр başka. Biz bolgon malumatты aytıp көргөз o'tabыз. At jaray turgan at. Anan kişine bastırıp jananda kılsanız ulaqta çabıp görüp alsa деле болот да tekşerip. Азыр бирок эртеракты. Потому что 6-7 ay, мындай айтканда 7 ay багуда турду да жемдечи. Кыштын күндөрү аз-аздан жеп аттым, но жаз келгенден жемди көбөйтүп, сал көбүрөөк жем берип, августта чыгардым атты. Августта чыгарып, секин минип, ичин алып атам. Алган адам суут болот, акча зарыл болушунан сатууда. Меники эмес, үкөмкү. Азыр баасы канча деп чыгат бунун? Баасы $10.000 кем. $10.000. Бул акебизден өзү күчтүү аттар чыккан. Көпчүлүк палбандар алып кеткен, апарып чабып жүрүшөт. Көп жолу улактар да сатты аттарды. Негизи аттарды жакшы карап, жакшы немесин алат, табын алат. Telefon номерди айтып коюңчу. 707 менен 52 74 50. Кандай? 9 майда жайлы улакта bir салынган жантыры. Декабрда bir кичинекей жаш балага берди келе. О жерге апарып, нары бери өткөн. Ошо ойдон турат да, биле улак каян салынган деп. Жакшы. 9 майда салынган бойдон кийин декабрда bir салынган. Мына тугандар, атасы ошо жарга, тоy куйрук, ошо 20-20ларга барат.
Енесі өзümüzdün Surgoyon eken. Altın ekenin үйірінен шыққан. Құдай бұйырса bunun atası öte çoğ at özü. Енесі қырғыз болған үшін барыбір çoğ болбоду дейт. Канткенде дагы барыбір кичинекейге кирбейт. Азыр 1.57-1.58 бар дедіңіз, а? Бар, ошондой чыгат. Biz malumatты берип көрсөттүк туганда. Эми от маалымат кандай берилсе, ошондой ат экен. Бардык мүнөздөмөсүн айтты. Биздин каналыбызга жазылып, лайктан басып, жакшы сөздөрдөн жазып калтырыңыздар. Ар бир эле жигитке ушундай күчтүү аргымактар насип кылсын. Содага береке болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.